Nā, kei ngā mano miliona tāra te tahua pūtea, kua utua atu ki te whare pūnga o ngā whā o ngā awa pūrua, i te taharaki o tauhara i taupō nui a tia, mō ngā hauhā waro e ahu mai ana i te mamaua o ngā whā. He mea hoko atu ngā rawa nei ki te whenua o Tiamane. Neke atu i te 1 miliona tāra te wāriu pūtea i utua i te teihana pūnga o ngā whā o ngā awa purua. Mō te whārau te kaumano hauhā waro, i hokona atu ki te pēke Deutsch AG o Tiamana. Hei tā Aroha Campbell tumuaki o taua teihana, ko ia e nei ko ngā hua i puta, mai te mahitahi me te umanga o Mighty River Power. From the joint venture partnership, Mighty River Power was actually looking after the credits on our behalf of the joint venture, and so they were privy to who was the counterparty that would be purchasing. Ki ngā whakamārama he hauhā waro era i pena hia, nā te mea kāre he para o roto i ngā pūnga o ngā whā, e tuku ana hei paihana i te rangi. It's many facets of a combination of not just producing, generating electricity. There's a whole host of other things that are components of it, and this is just one of them as well. He kaupapa nui anō hoki i putātu ki era o ngā whenua o te ao. Me te kaha kite i ngā rerekētanga e pāna ki te tai ao. Me ngā whakapae hoki, nā te kaha whakaputa paihana ki te rangi. Te rāpea ko te whakaaro anō i te arokore tonu hia. Ko ai ka mōhio, he hātu ōna mutunga mai. The environmental issues are well up there in terms of a priority for us. And so we have a program of work and just a monitoring, but making sure that the monitoring is done effectively. Me nā koia tēnei ko te tauira mō e rātu o ngā teihanga pūnga o ngā whā e whai ake anō ana, tūturu he whānui te ara. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.